Il-trasport huwa s-sinsla tal-ekonomija, però huwa wieħed mill-akbar kontributuri ta' emissjonijiet u għalhekk il-Partit Nazzjonalista jinsisti li jiġu implementati 4 proposti għal futur iktar sostenibbli sabiex iċ-ċittadini jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Today thus I urge us all to champion teleworking policies to reduce congestion and emissions, green transport infrastructure that leaves no village behind, sustainable tourism models that protect our environment and empower local communities. Together, I believe we can build a Europe that is sustainable, competitive and inclusive. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista preżenta dawn il-proposti waqt is-seminar tar-rappreżentanti tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat tar-Reġjuni laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, propju ftit tal-jiem wara li l-Partit Nazzjonalista laqgħa l-Assembleja Politika tal-Partit Popolari Ewropew. Avvenimenti li jikkonfermaw il-fiduċja tal-IPP fil-Partit Nazzjonalista bħala forza politika b'saħħitha u b'viżjoni. Bernard Grek fil-preżenza ta' aktar minn 70 mexxejn lokali u reġjonali mill-IPP minn madwar l-Ewropa sostna li hija missjoni ta' kull mexxej biex isib il-bilanċ bejn is-sostenibilità u l-kompetittività u spjega kif l-IPP dejjem kien xempju fit-tmexxija lejn futur aktar sostenibbli u inklusiv. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li t-turiżmu huwa essenzjali għalkemm xorta appella għal mudell bilanċjat u saħaq li lokalment hemm bżonn ta' mudell ekonomiku ġdid li jagħmel ċert li t-turiżmu jibqa' priorità għax dan iwassal għal tkabbir ekonomiku u impjiegi ġodda. Dwar it-trasport Bernard Grek qal li hemm bżonn ta' mezz ġdid ta' vjaġġar li huwa sostenibbli, inkluż b'mezzi li jaħdmu bl-elettriku. Sostna wkoll li hemm bżonn li jsir użu aħjar tat-teknoloġija u konnettività aħjar bejn il-villaġġi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Green Deal joffri gwida lejn futur aktar sostenibbli u inklusiv. Madankollu s-suċċess u l-implementazzjoni ta' dan id-deal jiddependu mill-mexxejja ta' kull pajjiż. The Partit Nazzjonalista is committed to empowering cities and regions to take ownership of the sustainable future. Waqt din il-konferenza Ewropa li saret f'pajjiżna għamlu wkoll l-indirizz tagħhom Anthony Kirkop, membru tal-IPP fil-Kumitat tar-Reġjun u President tar-Reġjun tal-Lvant, kif ukoll Olgier Geblewski, il-President tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat tar-Reġjuni.